Gila election house name Arpulai. Gila job Saumut ki MLA. But kumbangila kren haswa bangin election. Kumbangila kulari upat ba. On ngila job ngila persangman rakyat sibun ki mat hapok ka yeng dorbar tawan. Ngila ya saat ye sibun ki an. Ngila ya saat ye sibun ki jinge hangte hapok assembly. Nantang ngila mi wacha surah baniki nam tajo upat ba. Berkata ke jingat linti ke jong ke Voice of the People Party kalau penong ya upat ba hak ribun paikmat syaga Voice of the People Party banang dari satang ke VPP ke badan ke jinggermen kata ke dari ke sur ke jong upat ba balai kami ke dari ke sur jong upat ba badai satang ke VPP kabalong ke jingkermen kabalong ke jing sengan ya ke chat penriu namar ki pat baru kemdei ki pat ba ki berang bit man shisha penbit hoi walar ki wei